Rero dusabe umuvyeyi wacu Mose wa kabiri kugira ngo tumwakire n'amashimeshe ku Mana. Bwana Yesu asifiwe. Msimame kwanza kidogo. Kusudi mjinyooshe. Aisha Makofi mengi kwa Mungu. Wahishakiye iyo Mana. Mungu akitaka wezikora imirimo anatenda miujiza. Abantu bagasigara baravuga. Watu wanabaki wanasema. Ariko yoyo yamaze kwigira. Yamaze kubikora. Hari igihe nzo kwica imirimo nayo. Hari igihe nzo kwicara turarangurura. Hari igihe nzo kwicara imirimo nayo. Hari igihe nzo kwicara turarangurura. Hari igihe nzo kwicara imirimo nayo. Hari igihe nzo kwicara turarangurura. Hari igihe nzo kwicara imirimo nayo. Hari igihe nzo kwicara turarangurura. Muvyagira Imana ibahezagire. Mwikae na Mungu awabariki. Twumvise amajambo menshi meza cyane. Tumesikia maneno mengi mazuri sana. Niyumvira ko yakubatse. Nijifikiri kwamba imekujenga. Tugiye kurenza kwa yandi. Tunaenda sasa kuzidisha kwa yangine. Ni gihe cyo kurya. Ni muda wa kula. Ni gihe cyo kwitunganya. Ni muda wa kutengeneza. Kugira tube mu bwiza bw'Imana. Kusudi tuwe ndani ya uwepo wa Mungu. Mu bwiza bw'Imana. Ndani ya uwepo wa Mungu. Ntabwo ari ugupfa kwinjirayo. Sio kuingia hivyo hivyo. Hari ivyo ubanza gusiga. Kuna yale unaanza kwanza kuacha. Hari ukubanza kugenda. Kuna jinsi unaanza kutembea. Hari ukubanza kwiyumvira. Kuna jinsi unaanza kujifikiria. Mu bwiza bw'Imana. Ndani ya uwepo wa Mungu. Ntabwo hapfa kugenda umuntu wari we wese. Sio kila mtu anaweza ingia iko. Ubanza guhindura ivyiyumviro. Unaanza badili mawazo yako. Ukiyumvira nk'Imana. Unajifikiri kwamba Mungu. Ukagenda nk'Imana. Unatembea kama Mungu. Ukambara nk'Imana. Unavaa kama Mungu. Imana iyo yambaye irikwiza. Mungu akivaa na jeneza. Ngo tugere ikirenge mu ca Yesu. Eti tunapiga hatua ndani ya hatua ya Mungu. Ntabwo Yesu twamubonye yambaye ibutura. Yesu hatukumuona amevaa kaptura. Nta nubwo twamubonye yambaye impuzu y'ukuboko kumwe. Hatukumuona amevaa nguo ya mkono mmoja. Nta nubwo twamubonye hatukumuona yambaye ishapo ngo ayirabishe inyuma. Amevaa kofia akiitizamisha nyuma. Nta n'amafime yambaye. Hakuvaa hata fime. Umuntu w'Imana. Mtu wa Mungu. Afise uko agenda. Anajisi anatembea. Afise uko ayaga. Anajisi anaongea. Afise nabo bagendana. Ana wenye wanatembea nao. Umuntu w'Imana. Mtu wa Mungu. Ntapfa abo bagendanye.
hatembei na kila mtu yoyote. ntapfa bo baramukanije. Hasalimiane na kila mtu yoyote. Urashobora kugwana n'umuntu munda. Unaweza pana yambi na mwenzako akakwisha inda cyangwa imbaragasa. Anakuficha chawa au kidudu chochote. Bivanye n'ingene yifashe. Kutokiana na jinsi amejishika. Bwira mugenzi ati wifashe gute mu kurindira Yesu. Uliza mwenzako umejishika kivipi kwa kumsubiria Yesu. Wifashe gute mu kurindira Imana. Umejishika kivipi kwa kumsubiria Mungu. Hari igihe kuna muda ngo tuzicara tutaikaa tucurarangura udaca. Tunapiga nzenze. Ico gihe uraciteze. Uyo muda unautumaini. Cyangwa uri muri babandi uwo au uko mwa wale wengine baguma bacurumba mu vyisi. Wanabaki tu wanatembea ndani ya mambo ya dunia. Turabe ijambo riri muri Matayo 24. Tutizame neno la Mungu liko ndani ya kitabu cha Matayo sura 24. Umurongo wa 3 mstari wa 3 n'uwa 4 na wa 4 n'uwa 5 hadi wa 5. Reka mama apotre aliyasome. Acha mama apotre kule atusomee. Turasoma mu izina rya Yesu. Haranditse ngo yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa biwe baramwegera bihereranye, baramubaza bati tubwire ivyo bizoba ryari, kandi ikimenyetso kizoba iki cyukuza kwawe n'icumuhero w'isi. 4 Yesu arabishura ati mwirinde ntihagire ubazimitsa. 5 Kuko benshi bazoza mu izina ryanje bati ni jewe Kristo, kandi bazozimiza benshi. Amen. Amen. Yesu nashimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe sana. Ijambo liravuze. Neno linasema. Liravuze neza. Linasema vizuri. Ngwi ntabuye rizosigara rihagaze kuri. Hakuna hata jiwe litabaki likisimama kulingine. Nta butunzi nta makona azosubira gukora. Hakuna utajiri, hakuna konti zitatumika. Nta mavarizi impuzu zotwara. Hautaenda na varize yako ya manguo. Abigishwa baramubaza ngo ivyo bizoba ryari. Wafundishaji wake wakamuuliza hiyo itakuwa. Uno munsi urashobora kubona umenga imyaka ni myinshi. Leo naweza ukaona miaka ni mingi. Ariko ndemeza ko imyaka ari mike. Ila nakubalisha kwamba miaka ni midogo. Kugira dushike mu bwami bw'Imana. Kusudi tufike ndani ya ufalme wa Mungu. Igihe Yesu yavuga cyaramaze gushika. Muda Yesu amesema ameshatimia. Aho umuntu ahaguruka. Kwenye mtu anasimama. Akavugishwa. Anatabiri. Kandi arikavugishwa ibinyoma. Na iko anatabiri kwa uongo. Akavuga ngo ni jewe Mana. Anasema ati ni mimi Mungu. Ngo ndaje kukugirira neza. Yesu nakuja kukutendea mema. Aho kukubwira ati ni wihane. Kuliko akwambia tubu. Kuko kuza kuhoraho kuri hafi. Kwa sababu kuja kwa Mungu kukaribu. Ubu tugiye gutungwa n'ijambo wakiriye. Hivi tunaenda kuishi kwa neno umepokea. Ntabwo tugiye gutungwa. Hatutaishi. Ni biza biduhenda. Na imambi nakuja ikitudanganya. Ngo bazoza bigira abakozi b'Imana. Watakuja wanajiita ati ni watumishi wa Mungu. Bazobamara kutwanyu. Watawamalizia iko vitu vyenu. Kuko abo ni indyarya. Kwa sababu hao ni wanafiki. Nta kindi bariko bararundanya. Hakuna ingine wako wanakusanya. Ariko igihe kirageze. Ila muda unatimia. Ngo abiyejeje bagakurikira Imana nyakwikira. Wenye wamejitakasa wakafuata Mungu kabisa. Bayibone. Bamuone. Ntabwo tugeze mu gihe cyo kwama tubwirwa ngo Imana izoza. Hatuko kwa muda wa kuambiliwa eti Mungu atakuja. Ariko tugiye kubona Imana. Ila tunaenda kuona Mungu. Kubera abiyita Imana baramaze kuboneka. Kwa sababu wanaojiita kama ni Mungu wameshaonekana. Abiyita ko bashoboye baramaze kuboneka. Wanaojiita kwamba wanaweza wameshaonekana. Abavuga ko atamani hari baramaze kuza. Wenye wanasema kwamba hakuna Mungu ameshakuja. Abugurura amashengero kugira badandaze baronka kanoti baramaze kuboneka. Wanafungua makanisa kusudi wapate pesa wameshaonekana. Ubu beshi yo buguru ishengero. Hivi wengi wakifungua kanisa. Nta kindi. Hakuna ingine. Au kuvuga ubutumwa bwiza ngo abantu bihane. Kuliko waseme habari njema watu waokoke. Bagenda kubabwira ngo ugiye kurira indege. Wanaenda kuambia tunaenda kupanda mvyo. Ugiye gutunga amadolari. Unaenda kupata pesa. Ivyo turabizi. Hiyo yote tunajua. Kwa ari vyacu. Kwamba ni yetu. Ichimana
itushaka ko chenye Mungu anatutakia nukwihana ni kutubu. tumaze kwihana Tukimaliza kutubu tukakira Yesu nk'umwami tunapokea n'umukiza Yesu kwamba mfalme wetu. indege turazurira Anvyo tutapanda. mafaranga turayatunga Pesa tunapata. na kimwe utashobora kuronka. Hakuna taki moja uwezi pata. Ariko ikibazo gituma uri muri ubwo bukene ila inachomaanisha ubaki ndani ya ushomeri nuko utari mu ruhande rw'Imana. Ni kwa sababu uko kwenye upande wa Mungu. Uri mu ruhande rwa shetani. Uko kwenye upande wa shetani. Ndemeza neza. Anakubarisha vizuri. Kwa shetani nta kiriyo. Kwa shetani hakuna chochote. Kwa shetani nta mahera ariyo. Kwa shetani hakuna pesa. Kwa shetani hari ngorane. Kuna shida. Araguhenda ngo genda muri boate. Anakudanganya ati nenda kwenye guest. Muje kunezerwa. Wende ukafurahi. Ariko ugiye kurondera amaganya. Ila unaenda tafuta shida. Uraza kunyuraboregwa. Utakunywa ulewe. Mu mwanya baragukubita. Kwa muda watakupiga. Ahandi barakujana mu gasho. Pengine watakubeba kasho. Ahandi utahubabaye. Pengine utaenda na uwezo. Bisigura yuko inamaanisha kwamba kwa satani nta kiriyo. Kwa shetani hakuna chochote. Arahenda umuntu. Anadanganya mwanadamu. Ukasanga yaramuhinduye ivyiyumvo. Unakutana amembadili mawazo. Ngo jewe sinzosenga. Eti mimi sitaomba. Nararonka impuzu nziza. Bila sijapata mavazi mazuri. Jewe sinzosenga. Mimi sitaomba. Nararonka amafaranga. Bila sijapata pesa. Nta mahera uzoronka uko kwa satani nta yariyo. Hautapata pesa kwa sababu kwa shetani hakuna pesa. Nta mpuzu nziza uzoronka uko kwa satani. Hautapata mavazi mazuri kwa sababu kwa shetani hakuna. Kwa shetani hariyo kugenda gusa. Pako kutembea uchi. Hariyo gusonza. Pako kupishikwa na njaa. Igihe cyose wemereye Imana. Muda wote ukimkubalia Mungu. Ukagororoka. Unanyooka. Ibintu byose. Mambo yote. Urabironka. Utapata. Ukuri umunyamugisha. Kwa sababu wewe ni mtu wa baraka. Nta muntu Imana yaremye ngo akene. Hakuna mtu Mungu aliumba kusudi awe maskini. Nta n'umuntu yaremye ngo asonze. Hakuna hata mwenye Mungu aliumba kusudi akufe na njaa. Iyo twinjiye muri Yesu. Tukiingia ndani ya Yesu. Neza. Vizuri. Dusa neza. Tunafanana vizuri. Twambara neza. Tunavaa vizuri. Tugira amafaranga. Tunapata pesa. Tutungana yandi yo gufasha imfuvyi n'abapfakazi. Tunakuwa na zingine za kusaidia wajane na wayatima. Kuko winjiyemwo neza. Kwa sababu umeingia vizuri. Hari abantu bama bambaza. Kuna watu wanakuwa wanamswali. Mbega kwa abapastori benshi bakenye. Kwa nini mapasta wengi ni wa maskini? Kandi bakorera Imana. Na tena wanamtumikia Mungu. Na ndababwira. Anawaambia. Barabaye abakozi b'Imana. Wamekuwa watumishi wa Mungu. Mugani bagafaranga. Ila ni wapasta kafaranga. Bagenda gukorera Imana. Wanaenda tumikia Mungu. Abafise vision yo kwiba abantu. Wako na maono ya kuiwa watu. Bafise iyerekwa ryo gutungira muri ubu buseke. Wako na maono ya kukuwa watajiri ndani ya hii maisha. Iyo vyinjiye mu kirato gutyo bikirahera. Ukiingia hivyo hivyo kiato kinaisha. Iyo vyinjiyemwo gutyo inzarira kwica. Ukiingia hivyo njaa inakuua. Kuko turabanyamugisha. Kwa sababu sisi ni watoto wa baraka. Ntabwo jewe nza mvuga abantu ngo ni wakira umugisha. Yeye aseme eti pokeeni baraka. Hubwo nugurura umugisha wawe. Ila nafungua baraka yako. Hari umugisha wawe wari warazibiye. Kuna baraka yako umefunga. Kuburyo nukabanga babandi ba pasiteri gafaranga mwababonye. Kusudi hawezi kuwa kama wale wa pastor kafaranga. Akubwira ngo banze umpaye amata. Anakwambia ati nipatie kwanza faranga. Banze umikimazi. Nipatie kwanza sadaka. Iyo winjiyemo gutyo wicwa n'inzara. Ukiingia mwayo mambo unakufa na njaa. Igihe kirageze. Muda umetimia. Bantu b'Imana. Watu wa Mungu. Duhagarare mu vy'Imana mukuri. Tusimame ndani ya mambo ya Mungu. Dukorere Imana mukuri. Tutumikie Mungu kwa kweli. Dusenge mukuri. Tuombe kwa kweli. Tugende nk'uko Imana ishaka. Tutembee kama jinsi Mungu anataka. Uzomara umwaka muri NAOTH. Mwenye tamaliza mwaka ndani ya kanisa na. Agenda nk'uko Imana ishaka. Anatembea jinsi Mungu anataka. Akaba tararonka amafaranga. Bila hajapata pesa. Azaze. Akuje. Nzomuha kuyo mfise. Atampatia kuzenye iko nazo. Igituma bataronka. Chanyi na maanisha wasipati. Hagera umwanya wo kuwa Mungu. Panafika muda wa dimanche. Amatelefone ya business aratanguye. Simu za kuchuuza zinaanza.
amatelefone y'abaje kugura amaparasera aratangura. Simu za wenye kuja kununua maparasera kugira zigukure mu kugomba kusudi zikutowe ndani ya kunyenyekea kwa Mungu. Abantu indwi yariheza atawukurondera. Wiki ilikuwa imeisha bila kukutafuta. Ariko baciye batangura kukurondera baguha amarande. Ila wanaanza kukutafuta wanakuitaita. Batanguye kukubwira imanza. Wanaanza kukwambia ngo turafise urubanza. Eti tuko na sherehe. Umuntu agasiba mu ngoro y'Imana. Mtu anashinda ndani ya kanisa kubera urubanza rwo kuganduka. Kwa sababu ya sherehe ya kusambaza kilio. Ariko urubanza rwo kuganduka. Ila sherehe ya kusambaza kilio. Ugo go gusivya mu nzu y'Imana. Hiyo inaweza maanisha unashinda ndani ya nyumba ya Mungu. Urubanza ngo abantu rero no Mose ari ibintu bigize. Watu sasa kuna mambo yenye wamejifanya. Ngo numunsi mukuru wanje w'amavuko. Eti ni sikukuu yangu ya kuzaliwa. Uri kurihenda. Uko unajidanganya. Uragira umunsi mukuru w'igihe wabatizwa. Ufanya sikukuu ya siku umebatizwa. Ugira umunsi mukuru w'igihe woyinjira mu mugwi w'abakozi b'Imana. Ufanya sikukuu ya siku umeingia ndani ya kundi watu. Ariko umunsi mukuru w'amavuko. Ila sikukuu ya kuzaliwa. Jewe ntawo nogira. Yeye hawezi kaufanya. Ntawo nogira umunsi mukuru w'amavuko. Yeye hawezi kafanya hiyo. Kubera naravutse bampeka mu ntuze musimbizo urushato rw'impene. Kwa sababu amezaliwa wakambebesha ngozi ya mbuzi. Sasa none uwo munsi hari umunezero mwinshi. Je, kwa hiyo siku kuna furaha? Abandi bariko bahekwa mu bigoma. Wengine wako wanabebewa ndani ya vigoma. Abandi bariko bahabwa amata. Wengine wanapewa maziwa. Musi mukuru w'amavuko wari umeze nabi. Sikukuu ya kuzaliwa ilikuwa vibaya. Hariho wavutse na mama wawe acayiriga ubusa. Kuna mwenye amezaliwa na mama yake akashinda njaa. Umuvyeyi yibarutse yashaka kujya mu gakaburi cyane. Mzazi akizana kwa anataka kula ila nakosa bya kula. Akava kukwibaruka. Anatoka kukuzaa. Agataha n'amaguru. Anatembea na miguu. Umuvyeyi avuye kwibaruka agenda n'amaguru. Mzazi anatoka kuzaa na aenda na miguu. Abandi bagenda n'amavuati. Wengine wanatembea kwenye gari. Igihe cy'amavuko yawe. Muda wa kuzaliwa kwako. Ntuzubite ku mwanya. Usipotezeye kwa muda. Imyaka nabayeho. Miaka ameishi. Yangiriye akamaro niyo mike kusumba yitangiriye akamaro. Yenye memufanyia kitu cha uzima ni midogo kuliko yenye kumupatia kitu cha uzima. Nagiye kuba umuntu nyamuntu. Amebadilika akawa mtu kama mtu. Maze kuba umukozi w'Imana. Alipokuwa mtumishi wa Mungu. Na uno munsi. Na wewe kwa siku ya leo. Utaritwa umukozi w'Imana. Bila hujaitiwa mtumishi wa Mungu. Ntabwo uzoba umuntu nyamuntu. Hautakuwa mtu kama mtu. Nta wandusha kurondera. Hakuna mtu alikuwa anamshinda kutafuta. Kandi nari umuntu afise umutima urinda. Tena alikuwa na mtu wa roho ya ujasiri. Natanguye kugira kuba umukozi w'Imana nkiri muto mugabo bitaragaragara. Alianza kuwa mtumishi wa Mungu angali mdogo bila haijaonekana. Kuko Satani nawe yabona yuko nogira kamariwe. Kwa sababu Shetani naye alikuwa anaona kama ni mtu wa faida kwake. Abanza kunyitiza. Akaanza kwanza kumujiazima. Banza gukorera Satani. Akaanza kutumikia Shetani. Kugira sinze nsubira inyuma. Kusudi asirudi nyuma. Turaza gusengera abantu bavutse mu miryango y'abantu bakijijwe. Ataombea watu wamezaliwa ndani ya jamii zimeokoka. Abantu bavutse mu miryango ikijijwe. Watu wamezaliwa ndani ya jamii zenye zimeokoka. Bagira ingorane. Wanakuwa na shida. Kuko kwa Satani ntaho bazi. Kwa sababu kwa Shetani hawapajui. Ivya Satani ntavyo bazi. Mambo ya Shetani hawayajui. Bazi ko Satani bazomubona n'amahembe. Wanajua kwamba Shetani watamuona na mapembe. Bazi ko Satani ari imbwa. Wanajua kwamba Shetani ni umbwa. Ariko iyo ubanje gukorera Shetani. Ila ukianza kutumikia Shetani. Shetani ntabwo uzomubona mu umbwa. Shetani hautamwona akitembea kama umbwa. Shetani uzomubona mu ishusho y'umuntu. Shetani utamwona kwa sura ya mwanadamu. Shetani uzomubona mu mubanyi wawe. Shetani utamwona kwa jirani yako. Shetani uzomubona mu bo musangira. Shetani utamwona kwa wale wenye mnachangia. Uno munsi abantu bavutse mu miryango ikijijwe. Kwa siku ya leo wenye wamezaliwa ndani ya jamii za kuko. Bazi ko abadayimoni baba mu nzuzi. Wanajua kwamba mapepo inaishi ndani ya maji huko. Abadayimoni baragenda genda ngaho. Mapepo inatembea hapa. Abantu bica abandi ntibagenda ubona. Watu wanaua wengine si wanatembea mnawaona. Akabanga ka Freemason usanga tako mwari muzi.
Siri ya Freemason utakuta mkukua mnaijua. Freemason ntabwo ari umudaimoni. Freemason sio pepo. Freemason ntabwo ari umuntu yavuye mu ijuru canke mu kuzimu. Sio mtu ametoka mbinguni au kuzimuni. Abo bita ba Freemason wanaoitiwa Freemason n'abantu, ni watu nkuko nawe uri umuntu, kama jinsi na wewe ni mtu. baja hamwe bakagira inama, wanaenda fasi moja, wanaunga jama, bakavuga ati reka dukorere ikiba abantu basenga. Wanasema hata tutendee mabaya wale wenye kuomba. Tuje hamwe, twende fasi moja, tusambure ingoro y'Imana, tusambue kanisa ya Mungu, tubyinjiremwo, tuyaingiemo. nitwamara kubishikamwo, tukishafikamo, tuce dutangura kugirisha inama abantu, tuanze kukusanya watu wafanye, tubabwira ati, tuambie ati ubutunzi bw'ishengero, utajiri wa kanisa tutegerezwa kubuhagurukira, tunapaswa usimamia. Urabona burya abantu bake, unaona binakura watu wadogo, bagatangura guteza intambara, wanaanza kuleta vita, hanyuma intambara ikaba, kisha vita inakuwa, hanyuma urushengero rugasambuka, kisha kanisa inasambuka. Abo bantu ni bara ba Freemason. Au watu ni wa Freemason. Aba Freemason baraja hamwe, wanakaa fasi moja, bakagiriza ikinyomu umuntu, wanahakikishia mtu uongo kugira aje mwibohero, kusudi aingie ndani ya gereza, kugira ivyiwe bisanzare, kusudi mambo yake yaribike. Aba Freemason rero, wa Freemason sasa, abatabizi bavukiye mu miryango y'abakizi, wenye hawajui wamezaliwa ndani ya jamii zenye kuokoka, bazi yuko Freemason ari daimon, wanajua kwamba Freemason ni mapepo, bazi yuko Freemason ari inzoka yihindura umuntu, wanajua kwamba Freemason ni nyoka inayojibadili mtu. Ntabwo Freemason uzomubona mu nzoka. Freemason utamkuta kwa nyoka. Freemason ni umuntu. Freemason ni mwanadamu. Abantu bagararije Imana, wanadamu wenye kumkataa Mungu, bavuze ati nta Mana ihari, walisema eti hakuna Mungu. Ubu tugomba twerekane ko ari twebwe Mana. Hivi tunataka tuoneshanye kwamba sisi ndio Mungu. Baza kwiha icyubahiro, wanakuja kujipatia heshima. Mugende neza, mtembee vizuri, wumve yuko usikie kwamba urugendo turimo, safari tukoemo, dutegerezwa gutora ikiyo twira, tunapasha kushika kiyo tujitizame. Hari abantu bari mu ngoro y'Imana no, kuna watu wenye wako ndani ya kanisa kwa siku ya leo, ariko ntibirabe, ila hawajitizami. Ukabona umuntu ngo ni pastor, unaona mtu eti ni pastor, ariko ari umuhimbiri, ila ni mjinga. Yarose ubupasitori, amepata upasta, bimunanira ingena butwara, ukamshinda jinsi atajibeba. Kuronka ubupasitori, kupata upasta ni kintu kimwe, ni kitu kimoja, no kubigendera ni kindi, na kuyatembelea ni kingine. Urashobora gushika ku kirimba, unaweza fika kwa ufalme, ushitse ku kirimba ingeso zawe zikakubuza kuhaba. Ulipofika pale kwa mfalme, tabia zako zinakukataza kupaa. Ingeso zawe, tabia zako zituma ubwami, zinamaanisha unaishi ufalme. Urashobora gushika mu bapasitori, unaweza fika ndani ya mapasta, aho babuguhereye, fasi kwenye amekupatilia upasta, akaba ariho bagutengera, na ndo fasi wanakusimamishia. Babandi bakoma amashi bariko bagusiga kwa mafuta, wale wamepiga mikono wako wanakumangia mafuta, bakagusuka kw'imigozi, wanakufunga makamba, bariko baravuga ati nguwo wa muhimbiri, wako wanasema tizama ule mjinga. Ndatangara n'abantu b'abapastori, anashangaa na watu wa mapasta, abantu bamaze kuja mu rwego rw'abakozi b'Imana, wenye wameshaenda ndani ya kazi ya Mungu, ariko usanga bitwara uko bashaka. Kuna sawa najibeba jinsi wanavyotaka, bakora ibyaha gusumba n'abatamenye Imana, wanatenda dhambi kushinda wale wenye kujua Mungu. Abo n'aba Freemason, hao na Freemason, nariko batubaha Imana. Sasa mbona wamwezi? Twabonye ko Freemason, tumeona kwamba Freemason n'ugwanye Imana, ni yule mwenye kupinga Mungu. Mu bantu rero babiri, mu watu sasa wawili, harimwo abemerera Imana, kuna wenye wanamkubalia Mungu bakayikorera, wanamtumikia, n'abandi bakorera Satani, na wengine wenye kutumikia shetani. Hari ibintu abantu bihaye, kuna mambo watu wamejipatia. Iyo ubwiye abakozi b'Imana ngo bahinduke, ukiambia watumishi wa Mungu eti badilika, bacha bakwanka,
wanafika wanakuchukia, ariko genda mubabwire, ila nenda muambie bibahinduke, wabadilike, bihane, watubu. aho batagirira ubwenge naho Kwenye hawana akili sana, bahamagaye abantu baje gusengerwa, wakiita watu wenye kuombewa, abantu bumvise ijambo ry'Imana bagira bihane, watu wenye wamesikia neno la Mungu wanatatubu, nabo barazi ko batarihana, nao wanajua kwamba hawajatubu, mugabo gacha bahaguruka ngo baje gusengera abandi, kisha wanafika wanasimama eti wanakuja kuomba kamwizina rya Yesu, eti kwa jina la Yesu. wowe uri inkozi y'ikibi, Wewe mwenyewe ni mtenda mabaya, wowe nabwo wari ubereye kuja hera wako kuna stahili kwenda pema pa Mungu, wewe wari umuntu wari ukwiye kwivundagaza, ulikuwa mtu ungeikaa huko ugasaba Imana imbabazi, unaomba Mungu msamaha, none ubu uri kurahenda abantu. hivi kunadanganya watu. Ntabwo Imana ihendwa, Mungu hadanganywi. uko waryamye Imana irakuzi, Jinsi umelala Mungu anajua, uko wiyumviriye Imana irakuzi, jinsi umejifikiria Mungu anajua, ingorane wagize shida umepata zose irazizi, yote Mungu anajua. none uri kuhendera abantu ngura umukozi w'Imana wawe. Sasa huko nadanganya watu eti ni mtumishi wa Mungu. Wao Iby'Imana warabitaye, mambo ya Mungu umetupa, ubukene buriko buragukubita, umaskini unakupiga kubera kwigwanira, kwa sababu ya kujipigania, kubera kutagenda neza. kwa sababu ya kutokutembea vizuri. Genda neza hanyuma ubone ivyiza, Tembea vizuri kisha uone mazuri. ni witunganye w'umukozi w'Imana vy'ukuri. Tengeneza uwe mtumishi wa Mungu kwa Tugeze mu kweli. mwanya mwiza wo gusengera abantu, Tunafika muda mzuri wa kuombea watu wenye wanataka kutengeneza. Tugeze mu mwanya mwiza Tunafika kwa muda mzuri wo gusengera wa kuombea abantu bakeneye kuja mu kwitunganya, wenye wanataka hanyuma ngo binjire mu bakozi b'Imana, kusudi waingie ndani ya watumishi wa Mungu. Urashobora kuba wahora wiyita umukozi w'Imana, Unaweza kuwa umejiita wewe ni mtumishi wa Mungu, Mungu, umutima wawe urakwagiriza, ila moyo wako unakushota kidole, urakwagiriza wewe kutari umukozi w'Imana, unakukosesha amani, unakwambia kama wewe hauko mtumishi. Uri muri babandi bajya basohoye abana, huko mwa wale wengine wanakula wakishatoa watoto nje, wahisha ukirukana abana, ukiivisha unakufukuza watoto. nimburi muze kucuhaguruka, Kama uko emofi kuna simama, vuga ati Mana ndakeneye kugufata, useme Mungu nataka nikushike. numvise ko atabuye rizosigara kurindi, Nimesikia kwamba hakuna jiwe litabaki kulingine. ivyo muriko murarundarunda, Yale yote muko munaunganisha bizoribwa n'abapagani batabirondera, yatakuliwa na wale wapagani wa kutafuta. ariko ni waba umukozi w'Imana vy'ukuri, Ila akiwa mtumishi wa Mungu wa kweli, uriko urakora ikintu gikomeye, huku nafanya kitu chema, ikintu kizogushikana ahantu heza kitu cyane, kitakufikisha mahali pazuri sana. nimburimwo Kama uko emo, ukeneye kuba umukozi w'Imana, unataka kuwa mtumishi wa Mungu, wumva ubikeneye, unasikia kwamba uvuga ati ndagiye kuba nanje umukozi w'Imana, unasema na mimi naenda kuwa mtumishi wa Mungu, ndakeneye kwinjira mu baririmbyi ari uko nataka kuingia mu natunganye, waimbaji, ndakeneye kwinjira mu bavuga butumwa nataka kuingia mu wahubiri ari uko ntunganije. kama nikijitengeneza. Ucohaguruka mu kanya buriteguye, Ufuku nasimama kwa muda mchache sawa. tugire guhamagara uwo muntu nimba haranyaruke, Tunaenda sasa kuita mtu kama haipo asimame kwa n'ubuntu bwawe ni neema yako ugiri uno munsi, umeneemiwa kwa siku ya leo. ngwino winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi, ngwino winjire, ngwino winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi, Wino winjire, ngwino winjire mu rugo rw'abera, inyuma ni habi, ngwino winjire, Wino winjire
kubanza gusengera. Tunaenda kwanza kuombea. We birashika inawezekana ukaba ukijuragirika, ukawa uko unakatakata, uriko wiyita umukozi w'Imana, unajiita mtumishi wa Mungu, uhagarara ngo uri umukozi w'Imana, unasimama eti mimi ni mtumishi wa Mungu. Kuba uri pastori ntibizokujana mu ijuru, kuwa ni pastor hautakufikisha, kuba uri umuririmbyi ntibizokujana mu ijuru, kuwa ni mwimbaji haitakufikisha mbinguni, kuba wivuga ngo uri Imana ivyo naco, kuwa unajisema kama wewe ni Mungu, hiyo ariko naho bizogushikana, ila haitakufikisha, ariko kuba umukozi w'Imana, ila kuwa mtumishi wa Mungu. Aba bantu bagiye kuzoba abantu badasanzwe, au watu wanaenda kuwa watu wenye sio wa kawaida. Hari ndege zari zarabananiye kurira, kuna mvya zimewashinda kuingia, ariko bamaze kwitwa abakozi b'Imana, ila wakishaitiwa watumishi wa Mungu, Imana igiye kubatambagiza. Mungu anaenda wachezesha. Hari ico batari bwashike, kuna yale walikuwa hajafikia kubera bataraba abakozi b'Imana, kwa sababu hawajakuwa watumishi wa Mungu. Ariko uno munsi ila kwa siku ya leo bafashe ingingo nziza, wanashika amri nzuri zo kuvuga ati Mana, ya kusema Mungu, turakeneye tuba abakozi bawe, tunataka tuwe watumishi wako. Iyo mubonye umukozi akora ku kirimba mugira ubwoba, wakiona mtumishi anayetumika kule kwa president wanasikia oga, ariko umukozi akora imbere y'Imana umengana ubusanzwe, ila mtumishi anatumika mbele ya Mungu nadhani ni mtu wa kawaida. Iyo umaze kuba umukozi w'Imana, ukishakuwa mtumishi wa Mungu, ububaye uwundi muntu uremere, unakuwa wengine mtu mwenye uko na nguvu sana. Kuremera si kwitwa pastor, kuwa mtu mzito sio kuitiwa pastor, ariko kuremera ni ukuba ukora iby'Imana yemera, ila kuwa mtu mzito ni kutenda yale yenye Mungu anaitia. Kuba wiyita bishop ivyo biragusha, kujiita bishop hiyo utajijua, kuba wiyita apotre ivyo ni ivyawe, kujiita apotre hiyo ni yako, ariko kuba umukozi w'Imana ushingika ku ntahe n'Imana, ila kuwa mtumishi wa Mungu unayeshuhudiwa na Mungu birangiza vyose, inamaliza yote. Tugiye gusengera aba bantu, tunaenda kuombea watu, ariko ndabona hari uwundi ariko aradidanya imitima, ila naona kuna mwingine yuko na sita ndani ya moyo wake. yakubonye, Mungu amekuona, reka tukurindire umunota umwe, acha tukusubirie dakika moja. Jisho ry'Imana rirabona, namwe uginyegeza, Jisho ry'Imana rirabona, namwe uginyegeza, rirabona sharira kubona, namwe uginyegeza, Jisho ry'Imana unyaruka databuja mwamushobora byose, ngaba barahagurutse bafashe ingingo nziza yo kuba abakozi bawe, mpagaze muri bwa bubasha bw'uwampaye, mpagaze muri bwa bushobozi bwawe, uko bari bagize iminsi bagenda urakuzi, ariko ndabasabiye imbabazi muri rya zina ryawe nyene databuja, rya zina ryaducungura, reka databuja ibyaha byose bakoze ibyo bizimanganye ntusubire kubibaharura, ko wari wabanditse mu gitabo kigoye, igitabo cy'imanza, futanganije amazina yabo mu gitabo cy'imanza, ariko mvunda yanditse uno Mose muri bwa bushobozi bwawe mu gitabo cy'umunezero, mu gitabo cy'ubugingo, reka amazina yabo ari abazoba, kandi ntihagire ikizosubira kuyazimanganya. Umugenzi mubi yoza kubahindurira amateka, uwo ndamusambuye, wowe databuja. Umwasi yoza kubazibira ngo babivemwo, uwo ndamusambuye, ariko ndavuze mwana, uzobaramize muri urugendo, uzogendane nabo, uzogumane nabo gushika cyagihe uzoza gutorera ishengero, ari abakozi b'Imana. Imana yahabwa icyubahiro n'amashimeshi, makofi mengi kwa Mungu. ariko tugomba tuje mu wundi mwanya mwiza, ila sasa tunataka twende kwa wengine muda mzuri, umwanya wo gusengera abantu bari mu murimo, muda wa kuombea wenye wako ndani ya kazi, ariko batabikora nk'uko Imana yavuze, bila watumiki vile Mungu amesema. iyo ndiko ndavuga uko, akisema hivyo ndavuga ntaravye umuntu wari we wese, anasema bila kutizama mtu yeyote,
Harabiyita ngo n'ababishop n'abanababwiye. Kuna wenye wanajiita eti ni mabishop anawaambia kila siku. Ukiri umukozi w'ivyaha uri mu bishop wo kwa Satani. Kama ungali mtumishi wa zambi unakuwa ni mtumishi wa shetani. Nimba imirimo y'Imana utakiri kurayitaho. Kama na kazi za Mungu au kunazitumika, Imana ntishobora kuduhezagira. Mungu hawezi kukubariki. Ni uzodukwegera kaga. Wenda utatugogotea bara. Ni uzotubuza umugisha. Wenda utatukatazisha baraka. Imana izoza kuduhezagira. Mungu atakuya kutubariki. Ibone ko hari abantu babi bagiye kubijya. Aone kwamba kuna watu wabaya wanaenda kula iko. Waruzi ufise umwana w'ikigaba. Unajua ukiwa na mtoto mwenye ashikiki, Imana irikira murondera. Mungu kama iko anamtafuta. Urazi kwibateza inzara. Unajua kama anakupigisha njaa. Abavyeyi bakarondera ntibaronke. Wazazi wanatafuta hawapati. Kubera umuwo mwana. Kwa sababu ya mtoto. Iyo ufise umugabo w'ikigaba. Kama uko na mume mwenye ashikiki, Imana irababuza umugisha. Mungu anawakatazisha baraka. Kandi we wasenga. Na tena wewe ulikuwa ukiomba. Iyo witwa rero ngura umukozi w'Imana. Kama unaitwa sasa kama wewe ni mtumishi wa Mungu. Aho uciye bakavuma. Mahali pote unayepita wanakurani. Urago. Uko na shida. Nimbo haru vyaguruke kugira wikize urubanza. Kama upo usimame kusudi ukimbie. Ntuvuge ngo nari umuririmbyi. Usiseme eti nilikuwa mwimbaji. Ubona hari ico wahora ukora Imana kidahesha icubahiro Imana. Na unaona kuna yale unayotumika haimstahili Mungu. Abapastori nibo batihana. Mapasta ndo hawatubu. Ariko kuri NAOTH ndababwira ati nibihane. Ila ndani ya kanisa NAOTH wanasema, anawaambia nao uwase kuihana haniho ndamutengera. Akikataa kutengeneza hapa ndo anamsimamishia. Niho ndavuga ati ndakwirukanye. Anasema nakufukuza. Kubera wase kuihana. Kwa sababu umekataa kutengeneza. Ntabwo uzakundera ubwoba nguri pastor. Hautakuwa mshtuati wewe ni pastor. Ubwo uzontera ubwoba kuri umukozi w'Imana. Utamshtua ukamwambia kama wewe ni mtumishi wa Mungu. Nimbura umukozi w'Imana. Kama wewe ni mtumishi wa Mungu. Nuzoguhangara azogira ikibazo. Na yule mwenye atakushota kidore atapata shida. Wowe uhari. Upo. Nimburi mu baririmbye cyangwa uri mu bavuga butumwa. Kama uko ndani ya waimbaji au ndani ya mahubiri. Nawe uri mu bapastori niwe. Hata ukiwa ndani ya mapasta. Niwe hagarareko. Usijisimame ko. Ngo bigiye kurangira. Eti naenda kuisha. Icyari kuba ciza kwa rukwihana. Yangekuwa mazuri kwako ilikuwa kutengeneza. Reka kwirata ngo uri pastor abantu baranyuba. Hata kujivuna eti wewe ni pastor wanadamu wanakuheshimu. Abantu bakubaha. Watu wanaweza wakakuheshimu. Nubusa. Ni bure. Nta juru bafise. Hawana mbingu. Na uzogucira urubanza muri abo bantu. Hakuna matakukatia hukumu kwa watu. Ariko kizogucira urubanza. Ila yule atakukatia hukumu. Ni Imana yawe. Ni Mungu wako peke yake. Urimwo. Upo. Numbijwe ryambwiye ko abantu barimwo kandi mubita abakozi b'Imana. Anasikia sauti na mwambia kama watu wapo kama hao wenye wanajiita watumishi wa Mungu. Abari mu baririmbyi. Wenye wako ndani ya waimbaji. Abari mu bita abakozi b'Imana. Wenye wako ndani ya wenye wanajiita ni watumishi wa Mungu. Igihe kirageze. Muda unatimia. Nta buye rizosigara kurindi. Hakuna jiwe litabaki kuringine. Nta buye rizosigara kurindi. Hakuna jiwe litabaki kuringine. Nimbura umuhigwe cha wihutuzi. Kama wewe ni mtu mwenye umeneemiwa na Mungu, kuya kwa haraka. Nagahinda kubazosigara. Nagahinda kubazosigara. Banzigire banzumugezaho nyene. Acha kwanza. Numva aragahinda kanini. Anasikia ni masikitiko makubwa. Numva aragahinda kanini ku muntu azosiga. Anasikia ni masikitiko makubwa. Kubana wowe uri umukozi w'Imana. Kuwa wewe ni mtumishi. Mukimana ikabivise kirikira kurabirako. Ila Mungu anakuwa na yale. Kitainezera. Haya mfurahishi. Ushaka rero abantu bakugire gute. Unataka sasa watu wakufurahi. Abantu nanu uzoguha n'icyubahiro cyane. Watu hakuna hata mmoja atakupa heshima au mbingu. Abantu bo icyo bakora no kugutwenga. Wanadamu yenye wanatumika ni kucheka tu. Ariko igikomeye ni Imana. Ila yenye iko na nguvu ni Mungu. Ahurire kakwiye. Mahali kwenye ulipo acha kujisimama iko. Uvyaguruke wihuse. Usimame kwa haraka.
mu mwanya tugiye gusengera abo byakundiye. Kwa muda wanaenda kuombea wale wenye imewezekea. Umuhigwe wo kuhunga Imana, mtu mwenye iko na shida, mtu mwenye anaweza kukimbia Mungu, nuwihana icyaha, ni yule mwenye kutubu dhambi. naho twoba turi batatu muri NAOTH, hata tukiwa watatu ndani ya NAOTH, twubaha Imana iratunezererwa, tukimheshimu Mungu anatufurahia. Uwiyiza nyaruke, anayejijua akuje kwa haraka. ntabwo turirimba, hatutaimba kuko wewe cyari kikubereye karagasho, none Imana yarakagukijije, kwa sababu yanayokustahili wewe ilikuwa ni gereza, ila cyari kukubereye gwara urupfu, none Imana yanayokustahili ni kifo, ila Mungu amekukimbiza nayo. Ari kugeze ku mwanya kugira ngo wihane, ila inafika kwa muda ya kukwambia utubu. Reka guhenda abantu, acha kudanganya wanadamu, kuko Imana irakuzi, kwa sababu Mungu anakujua. Kayungiro kazoza kuyungurura, kayungiro kazoza kuyungurura, kayungiro kazoza kuyungurura, walirije kayungiro kazoza kuyungurura, kayungiro kazoza kuyungurura, kayungiro kazoza kuna kajungia ya Mungu. Kuva waende abantu nguru umukozi w'Imana, kutokea siku nyingi umedanganya watu kama hano no munsi, bila kutubu kwa siku ya leo. Ugiye kubona Imana yawe, unaenda kuona Mungu wako. Ugiye kubona kwitameze nkawe, unaenda kumwona kama ugiye kubona kwitameze nk'umwana w'umuntu. unaenda kuona kama Imana irakeneye no munsi wihane. Mungu anataka kwa siku ya leo. Nimburi ku musozi w'Imana kama y'igipagani, kwenye mlima au kwa pagani, Imana irakeneye wihane. Mungu anatamani utubu. Reka ko abantu barantangaza, acha sasa watu wananishangaza, ngo mpagurutse baca bambona yuko umenga ndo munyabyaha, eti nikisimama wataniona kwamba mimi ni mwenye dhambi. Umaze guhaguruka, ukishasimama ubu umaze kuba uwera, umekuwa nk'uko Imana nayo yera, kama jinsi na Mungu ni mtakatifu. ariko wowe ugumye wica, wewe unabaki unaikaa, wewe wanze kwihana, wewe umekataa kutubu, ni wewe ufise ingorane, wewe ndio uko na shida. tugiye gusengera aba, tunaenda kuombea hawa bitahuye, wamejitambua, hari uko bagenda, kuna jinsi walikuwa natembea, bakavuga ati Imana yanje irababaye, wanasema Mungu wangu amekasirika. uno munsi bagiye kubabera, siku ya leo wanaenda kutakasika, nk'uko Imana ari yera, kama jinsi na Mungu ni mtakatifu. iyo umaze kwihana, ukishatubu, nta mwana w'umuntu asubira kugucira urubanza, hakuna mwanadamu tena nakukatia hukumu. uwo gucira imanza abandi ni Yesu, anayetukatia hukumu ni Yesu. amaze kukubabarira, akishakusamehe, byose biba birangiye, yote inaisha. tugiye gusengera aba, tunaenda kuombea. Data buja mushobora byose, ngaba abakozi bawe barahagurutse, hari uko bagenda, hari uko bavuga, ariko bitahuye ko bakubabaza, nanje ndahagaze nk'umuambasaderi w'ijuru, ndavuze ati nubababarire, reka amaraso yawe aboze, bababera nk'uko ari uruwera, reka ubongere inkomezi, kuko urugendo Data buja, yes, kuko urugendo turimwo ari urukomeye. Baha inkomezi ziva kuri wewe, baha ububasha bwo gusambura abadayimoni, baha ububasha bwo kunesha ibitakuva ko byose, bakira ububasha bwo kuzorangiza urugamba amahoro. Urakoze Mwana, ndagukengurukiye ko nkoresheje ivyo mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Turashimiye abamezisiye, tunashukuru kwa wapiga nzenze, turashimiye kuba ririmbyi barwanje na adoration, tunashukuru kwa waimbaji wa kusifu na kuabudu, turashimiye ishengero ryose, tunashukuru kwa kanisa yote, turashimiye abantu bihanye, tunashukuru kwa watu wenye kutubu, turashimiye abanditsi n'abajournaliste ba NAOTH TV, tunashukuru kwa waandishaji na
nye wanabaki wanafutika mapicha. Turashimiye na mama Apotre yansomeye ijambo. Tunashukuru na mama Apotre ametusomea neno. N'abapastori bose. Na mapasta wote. Imana ibahezagire cyane. Mungu awabariki sana. Urama kurangiza neza. Urama kurangiza neza. Sinze sangira umugabane n'abanyabyaha. Urama kurangiza neza. Oh mana yanje. Urama kurangiza neza. Mana we. Urama kurangiza neza. Sinze sangira umugabane n'abanyabyaha. Urama kurangiza neza. Mana we, urama kurangiza neza. Mana we, urama kurangiza neza. Sinze sangira umugabane n'abanyabyaha. Urama kurangiza neza. Uri Imana nziza, uri Imana igira neza. Turagukengurukiye sega w'amahanga. Uri Imana nyamana. Tugiye kuva ngaha hantu databuja ujane n'umumu wari we wese. Tugukengurukiye kuba wakijije ingwara, kuba wakijije imitwaro, tugukengurukiye kuba wakijije ibyaha, tugukengurukiye kubihanye ibikorwa byose Mana wakoreye ngaha. Guhera ku mu migwi y'abaririmbyi, ubutumwa bwinshi databuja bwaciye ngaha bukubaka abantu. Ababikoze bose databuja ubahezagire, ababikoze bose kibirenge ubahezagire. Umuntu wese ariko arakora neza mu rushengero rwawe NAOTH, reka umuhe umugisha bigaragare kuri umukozi wawe. Reka databuja mu bapastori, mu bakenyezi, mu nkumi n'imisore databuja bigaragare ko ari abakozi bawe. Urakoze kubyumvise, aho bagiye kujujane nabo uwasize bitameze neza ubigire neza. Urakoze kubyumvise, baramukanye kugumbirana nako kuwabera n'amashimeshi. Yabikoze ku mugaragaro amahanga abiri. Yabikoze ku mugaragaro amahanga bireba. Yazubira zaro amahanga bireba. Yabikoze ku mugaragaro amahanga bireba.